Hello everyone! Excited kung yan iking kakatamong bayong programang Kapampangan ing ating kaming K. Ay, wait mo, patagal kayo uling ako face mask. O yan, leko, kaya pamupuin ka na akong face mask. Uling, itamong Kapampangan. As nakatamo katas lawik ing kaya katamong sarili, sayang naman ng lagu nung imayakit masaleseng. Anyway, yung kanak mong cameraman medyo malawot na yaman, kaya ating pamurin pong social distancing. Wari po tutu na itamong Kapampangan, manyang po kakita mo keng Tewari, damdaman tamong laganas ng sabyan. Ay kalaguna, ay kasanting na, ay kabyas na. Apa syempre, mababating itang kayabang na. Ngarapin, deng Kapampangan, baling alayang laman na bulsa. Mapormaya mo sa itsura. Inya kabalen, laganas tamong sabyan. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Dakal magagaligit po ang itamong Kapampangan ni Rampatan. Pailakwan tamo wariking forma. Da, Kapampangan tamo ya. Kiber kong mimwala. Itamong Kapampangan. Ala tamong katatakutan. Ala tamong pakyalam keng sabyan dareng alawang tao. Ngarapin din Kapampangan keng leyon. Keng tigri. Ako tatakot kaya ka pa. Kesa keng mitakutan tamo, isuno talapin. Alimo. Kapampangan man pa-intimidate din. Uling kahit tapin takal ta self-confidence, bilib ta kaya sarili tamo. Kung ating mag-criticize kaya katamo, mas lalo ta, sabi mo mas lalo tang sisiti. Uling yan naman nating mag-criticize kaya katamo, tahidik tamo. Ita naman makanyan. Lahi da katamo ri Luis Taruk, di Pambalito, ding ega-naga ng revolutionaryos, keng kasalesayan. We are the land of the brave. Metong panglaganas dang papansinan, kaya katamong Kapampangan, itang mayilig tamong mag-connect. Buri ng sabyan, deng prominenteng tao, bayani, artista, celebrities, politiko, kesyo katal, pantunan tala pipunpunan, bang asabing kalupatalang Kapampangan. Pagparangalan tamo neng managumpela rin kaya katamong kabalen. Proud tamo na atin lang dayang Kapampangan nakikiwal king karelang katawan. Anti mo ing babalandra tamo na ing kabalen tamong itarik soliman ing mumunang martir para keng kalayan. At Kapampangan niya naman ing mumunang diling madre ay Sister Martha de San Bernardo and so on and so forth. Makabaya po ing kaya katamong listahan. Let us admit, we always claim to be the first, the most, the greatest, and the best. Bistaman kakainis dareng aliwa ing panugali tamong iti, ampong tuturing ng kayabangan, para kaya katamong Kapampangan, ing tune ng kabaldugan iti, lugod king lipi, ampo king kulturang akaragulan. We take a great deal of pride in our identity. Oy ni pa! Mamalatyan deng Kapampangan. Dakalareng komunidad Kapampangan, alimu keng Pampanga. Uling dakal abalen, kadareng niya 5 probinsya, dati nung sasakupan ng Pampanga. Ikutang taman keng Center for Kapampangan Studies. Itong pasangkanya niya mapagmaragul tamo. Itang minunang diling probinsya after Manila, yung 1572, may bating sakop na ni kaya katamong probinsya, Mamanggayang, Nueva Vizcaya, Pangasinan, of course all of Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Tarlac, parts of Bataan, and of course, did I say Bulacan already? And of course, Pampanga. Oy ta pala! Antimong metong karengpe kamatuang probinsya amitik do inyang 1571 o 449 years ago. Maragul tamo pala sa sakupan. Inya pikawa-kawa ni dalading Espanyol, inyang edane agyong panibalan ing lalawigan paulining dagul na niti. Ing katutuan, deng mapila na balen dareng aliwang probinsya na Kapampangan ning amano da, dati lang parti ning Pampanga. At tinamo keng Bataan,
Inga Bukay, Ing Balanga, Ing Dinalupihan, Liana Hermosa, Orani, Orion, Pilar Ampong Samal, Ing Nueva Ecija, Ing Balening Aliaga, Cabio, Gapan, San Antonio, Ampong, San Isidro. Makanyan mo naman King Bulacan, Ing Balening San Miguel. Kabang dati nemang parti ning Pampanga ing Bamban, Kapas, Concepcion, Ampong Victoria, abalen na nangeni ning Tarlac. Oy ni kabalen, pandagdag king kaya katamong kay. Metong yang Kapampangan ing mumunang Pilipino amig alsa, ampong nilaban kareng Manyako pa Kastila. Itarik Soliman, ning Balen, Makabebe. Atin kaming kay, uling Kapampangan kami.